بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد aray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawo yettude subhanahu wa ta'ala du'ano ɓurnaɗo tagi e fongon kanko e ɓeygude makko e sahabaɓe makko ɓen fappo min salmini on salminago dina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗi en fof meɗen hara koye jeeyaɓe yimɓe aljanna. hara en fotti hande ɗo kadi inchallahu ko dars meɗen facebook lawol kisal ɗo inchallahu ko juulirde meɗen ɗo masjidu ibadur rahman haray laken wonde nder Bruxelles ɗo inchallahu fi continuigol dars meɗen on waɗay ɗo ñande be ñande inchallahu à partir de 20h heure de Paris inchallah. haray no hollirno ɗen noon hanki hande ko ƴetteten ɗo ko bonnayɗi salligiɗin ko ɗum no woni toɓɓere aranere nden. haray toɓɓere ɗiɗaɓere nden en yewtay ɗon ko piiji honɗi e honɗi yiɗa salliganagol. haray ko ɗeɗo toɓɓe ɗo ɗiɗi woni ko yewteten fi muɗum haray hande inchallah. haray joni noon wono tawa e bonnayɗi salligiɗin alkhariju min assabilayni kala konko yaltiri e laawi ɗin ɗiɗi yeeso ma ɓaawo kala ko yalti ɗon ko woni wo ko woni haray salligi on boni. wo ɗiɗi eko bonnata salligi on khuruju najasa yaltugol kadi soɓe e ɓandu on tigu ndun. si tuundi yalti e ɓandu on tigu ndun haray ɗon kadi bonni salligi on. tati on zawalul aqli ko ɗum woni perdugol hakkille ɗen. si goɗɗo o faɗɗama ma o perdi conscience ma ɗum o suli sifa ɗiɗo fuu haray simo salligino salligi makko on haray boni. haray nayi on e bonnayɗi salligiɗin ko memugol awra on memira jungo on tigi gon ko aldawo e heedo. foti non ko awra yeesojo on ma foti ko awra ɓawojo on haray ɗum non kadi bo ni salligi on. jowi on ko ñamugol tewu geloɗi haray ko ɓuri e sellude kon mo ñami tewu geloɗi haray ko yo salligo. jeego on e bonnayɗi salligi ɗin no tawa e muɗum yarton ɗingol ka l'islam hari ko on tigi ko julɗo non o inna o yalti si tawi mo wonduno e salligi haray salligi on boni si tawi o artiti. so artitari ɗum kan haray alaka e wowlede haray fi salligi fi on ɗum la zamba badal kufre. si ɗum ɗon feƴƴi en findinay ɗo toɓɓe seeɗa ko ɗeɗo jeego no tawa e ɓurɗi hewde ɗin ko bonnata salligi. kono noon haray koye wattan hakkil mo looti mayɗo ghaslul mayyiti fi sahihi lootugol mayɗo ko ɓuri e sellude kon wondema ɗum ɗon la yanqudul wudu bonnata salligi. karamo koɓe goo no inni bonnay woɓɓe goo inni bonnata kono ala sahihi ko ɓuri e sellude kon e jiccugol konguɗi karamo koɓen haray ko bonnata salligi. wo ɗiɗi kadi ko wattantan hakkil memugol sonnajo no na on ɗon taw haray si tawi noon jungo wonɗo e lootude mayɗo on memi awra faatiɗo on bi mana awra fure on ko alda wo e heedode ɗon haray salligi on boni. mi fillito lootugol mayɗo fewnugol ngol tum bonnata salligi. si tawi noon lootowo on e nder ko o lootata kon jungo makko ngon memi awra mayɗo on fure on hara hay hunde ala e jungo ngon hara hay hunde ala heedode jungo wonɗo e lootude on e waɗaɗo e lootede on ɗon haray salligi makko on o boni. amma noon haray hino haɗa lootowo fewnowo fure nde o memata fure awra makko on ko aldawo e heedode. haray ko wanwa noon kadi memugol sonnajo bonnata salligi few si wona hara goɗɗum yalti ton. si tawi noon a memi sonnajo on goɗɗum yalti masiyu yalti ma wadiyu yalti ma maniyu yalti haray ɗum ɗon bonni salligi on. si tawi hara hina ɗum ɗon haray wawari bonnugol salligi on fodde goɗɗum yaltare fi hon ɗum li anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam sabu annabajo on ɓe laatino kay ɓe salligoɗoto ha moƴƴa ɓe fokkita juuloygol ɓe lunnodira yoga e sonnaɓe maɓɓe ɓe. karamo koɓe goo noon no heɓe wi'i si tawi hara ko suka haray on ɗo no yiɗanamo yo salligo amma si tawi ko mawɗo haray sahawu on ɗuuɗa. kono noon ko jicci kon fodde goɗɗum yaltari haray bonnari salligi on. haray noon amma ka Allah subhanahu wa ta'ala on daali ɗon awla mastumun nisa ma on memodiri e sonnaɓe ɓen ko ɓura fandede ɗon kon ko aljima
haray ko rendigo ko ɗum woni ko ɓuri jettude kon e konngudi karama koɓɓen ko ni Abdullahi ibnu Abbas radiyallahu anhuma kanko ko ni o firiri ayaw aw lamastumun nisa aw jama'tumun nisa ma o rendi e sonnaɓe dental kadi e sahabaɓe karama koɓe buy haray ko nder feere ɗo woni ko yaari haray noon e yewto ga yeeso ga inchallahu yewtereji go kadi ko yowdiri e fiika mayɗo joni si ɗum noon feƴƴi toɓɓere ɗiɗaɓere nden hanki en yewtuno toɓɓe tati ko tawata ko la budda ko waajibi haray be goɗɗo o salligo si o waɗa ɗi wano juulugol ngol wangagol ngol ka suudu kaaba memugol qur'ana on yiɗo haray ɗi hattoñin e salligi hino woodi ɗo noon kay toɓɓe 10 ɗeɗo hino yiɗa nde on tigi salligoto wona farilla kono haray hino yiɗa nde on tigi salligoto go'o inda zikrillahi ta'ala si tawi goɗɗo no jantade inde Allah ma himo torade Allah hino yiɗa ko foti hara himo e hoore laaɓal himo wondi e salliki ko ɗum ɓuri e moƴƴude si o waɗi ɗon hara o wonda haray bonnata kono ko ɓuri e moƴƴude kon ko ɓuri e labede kon ko foti hara himo wondi e laaɓal ɗiɗi hino yiɗana goɗɗo kadi sanga kala nde o hewti ka o waalo o ɗano inchallahu haray yo wondu e salligi fi honɗo nelaɗo sa sallam ɓe maaki kala on waalo duɗo e laaɓal o salligi ha moƴƴi o fiƴƴi o waali haray Allah subhanahu wa ta'ala ittay malaikajo ko aynamo sheytane ɓaɗotako mo ha tuma nde weeti o malaikajo ɗo ko du'antoɗomo ɓay o walodi e laaɓal tati hino yiɗa kadi nde goɗɗo nde salligoto kala tuma nde o tayrora si wonti yehi hurgo njano ngon ma hurgo tosoko ngon kala ko heɓi tayre foti ko njande foti ko tosokere no yiɗanamo haray yo o salligo nayi no yiɗa goɗɗo kadi yo salligo inda kulli salatin saga kala nde o juulata haray oɗo kadi haray no yiɗanamo yo salligo saga inda kulli salatin ko inda kulli wudu'in kala nde mo salligo haray nde mo yiɗamo yo salligo kadi o goso joyi al wudu'u man hamala al mayyit liman hamala al mayyit no yiɗana kadi yo salligo kala o rondiɗo fure si goɗɗo rondike fure haray no yiɗanamo yo salligoyo so salligo yake noon haray hina ella fi hon ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki man ghasala mayyitan falyaghtasil kala on lootuɗo fure no yiɗanamo yo looto wa man hamalahu falyatawadda kala rondiɗomo on ɗon haray ko yo salligo ko imamu Abu Dawuda woni ko filli hadis o mi fillito si a fewni fure hino yiɗanama ya looto longal si a rondike fure hino yiɗanama haray yo a salligo jeego on ko hombo kadi yiɗana salligagol ko wonande on tuutuɗo si goɗɗo tuuti o gayni tuutugol few haray no yiɗanamo yo yaw o wuyɓo ha moƴƴa o goso o salligo si o waɗari ɗum ɗon haray hayna hay e hunde kono haray o perdi moƴƴere molanade haray fi hon ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wo ñande go ɓe tuutuno ɓe taƴi ɓe yilti hande kadi ɓe salligoyi ko tippugol e o dalil ɗo haray enen kadi si goɗɗo tuuti turreji go hino ton ɗe andi ko yalta tan haray ko ñamete wonɗo e ukkade tentinis tawi neeɓi ko ñama ma hara ko wondude e nawnare haray no yiɗnama yo salligo o wonda e laaɓal jeɗɗi on ko salligagol sanga kala tuma goɗɗo ñaami ko yiite memi mimma massati nar si goɗɗo ñaami ñaameteji ko yiite memi ko defira ɗum haray no yiɗanamo yo yaw o goso ha o gayno o salligo o ñaami maafe ha ko bantar ma pute ma tuuri ma wano o futti ma ƴakki basalle wano o broset sifa ɗi piiji ɗo ƴakki e ñaami aceke ñaami mbaƴƴu ñaameteji tawata bargol ngol lutta e seeɗa haysi tawi ko antu woni andu hiɗa wondi malaikaɓe haray malaikaɓe no lorrorade saabu ngol bargol ngol wonduɗa e muɗum yo noon si on ti gayni ɗum ɗo fop yo yaw o sooɗo ha o moƴƴa o goso ha moƴƴa o salligo haray hino yiɗa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki tawadda'u wo haray biturike o mijeji on sallige mimma massati nar kala ko ñamuɗon hara konko yiite mimi ko filli hadis on ko imam Muslim jeetati on ko yiɗana salligagol alwudu'u lil junub neɗɗo wonduɗo e longal si o faala goɗɗo no wondi e longal si o faalama ñamugol so o faalama yarugol so o faalama jantagol inde Allah ma so o faalama ɗanagol hara mo wondi e longal haray oɗo hino yiɗanamo haray hande kadi yo salligo ko ɗum ɗo woni sunna o si o waɗar ɗum ɗon haray o jogaki bakkatu jeenayi alwudu'u li muawadatil jima
salligagol si goɗɗo kadi o rendi e ɓeygu makko ha gasi himo faala noon kadi yiltitagol renditugol ɗiɗaɓum ma tan mum no yiɗanamo ɓawo rendande nden yo yaw o laɓɓintino ha moƴƴa hayso tawi o lootaki mais o salligo ha moƴƴa si o yiltito kadi ɗum ɗo haray hino wallitoɓe ka laaɓal hino wallitoɓe kadi ka heɓugol doole fi yiɗitugol ɗiɗaɓum ma tataɓum haray no tawa kadi e sunnaji nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haray ko hunde yiɗande haray sappo ɓum kon e sakkitoron kon hande kadi ko lootagol longal wonande kala on wonduɗo wani ko salligagol wonande kala o wonduɗo e janaba si tawi goɗɗo heɓi janaba ha o gayni kikiɗe o waalike o salligaki o lootaki ɗon haray hino aña harma non si goɗɗo heɓi longal ha gasi o salligike o feƴƴi o waalike wo haray ɗum ɗon inchallahu ella ala e muɗum si tawi on tigi heɓi longal ngal ha gayni o yahi o salligike o lootike longal ha so waali haray ko non ɓuri moƴƴude joni no masalan si goɗɗo heɓi longal telemma kikiɗe ɓawo fotoro ma ɓawo geeƴe haray hino sellanamo ka o wona ɗon ha ado subaka on o immo o looto ha o moƴƴa o immo o juula subaka on kono haray accugol ɗon ha nange ngen wara karan si immo juula haray ɗum ɗon haray sella haray ɗum ɗon moƴƴa haray ko ɗe toɓɓe ɗo wonno ko falno ɗen andintinde inchallah e nder ɗe metaji daɓɓiɗi ɗo en natari e détail on ha moƴƴa fi wata juutu mi turiki Allah yo Allah taw hara faminike newnana en wawugol ngol gollitirgol haray inchallah si tawi jon jango jaɓi haray ko honɗum yewteten ko honno maskirte e hoore paɗe ɗen ko maskirte e hoore metelol ngol ma ko honno kadi maskirte ka hoore soset ji si tawi jon jango jaɓi yo Allah tawnin hara ko ɗum woni ko hilni ɗen wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko wonno ka page ɗo ko musidɗo mon Abdallah Diallo Brixel ka page Facebook Lawol Kisal ka julirde meɗen laaken ɗo masjidu Ibadur Rahman haray en jango si jon jango jaɓi yo Allah taw hara ko sabi Allah waɗirɗen waɗa golleji ɗin fuy makko kala feƴƴinoyɗo yewtere nden hara ko liwajihillahi yo Allah hon ittan mo ande yo Allah dandumo ala e wawata e joguede rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera. Ya Ustaz, assalamu alaikum.